kanti mina ngingakhuluma nabo abafethu yeah kodwa ukuvela kwakho wena mfethu is like uqinisile umnqobi lento asitshela yona. Yeah, but in as much as kunjalo lento le yabona the more lokhu uzama ukusiza abantu bona bephuma ngenye indlela ugcina nawe udemoralize ngoba sometimes uthothi ngisebenzisa imali yami yokugcina mfethu ngoba nama kukho la ngithola khona imali kahle nginayo imali ngiyaforce yabo nje mangisuke ngisiza umuntu ngisuke ngimsiza ngokusemandleni nami but sometimes uthothi kunomuntu ozovela phone ethi singakusiza ngani ndoda vele ngithi nezifowethu noma ngithi sisi mina into nje uthothi yabona amaqondana nokuthi kunomuntu ngalelo langa hlapha ngimsebenza iyena istory sakhe esagijima ekhanda lami ngivele ngithi mhlambe mina sisi into ongangisiza ngayo kunomuntu kanje ukuze lento yenzeke kungadingeka ukuthi nokuthi yabo nje imali engagibela ngayo ngiyocheck abona umbuso elokhu rehab kwafona umuntu lapho kungenalo ngisheshume ephaketheni wabuza ukuthi mfowethu singakusiza ngani ngathi no yazi nginenkinga kunezingane ezithembe mina njengamanje eyise rehab ezazi ukuthi ngiyeza ngangena plan kodwa khona novela umjito ayithozongithatha ngemoto then lo muntu wakwazi ukuthi anginike lokho anginika khona agibela khona afike ngabapha nami imali yakhona uyabona ukuthi yena ke umuntu osebenza ngama chance kanjalo nama nginawo amandla mfethu ngiyakunderstand yeah but mina amandla enginawo khona ngiyakubona uyafisa ukusisiza mfethu yabo uyafisa this is why ngiyangize ngithi ngelinye ilanga lama video ngaba abantu abaphumelele ngempela abanemali awafiki nemehlweni nabo noma mhlawumbe abantu yazi abantu abanozwelo mekunje ngoba yazi abantu abajwayele ukusiza umuntu othothi nayo ixakekele mfowethu uthothi mfowethu ufaka lo 50 rand mfowethu ubone lo muntu mfowethu nayo uthatha mfowethu entweni engekho ngize ngiyibuze mfethu ngiyabuza mina yabo ngiyabuza yabona nje sithi mina ngidila nalento le ngikufundile lokho ukuthi yabona abantu abangama multimillionaires abantu abanemali abaphumelele abathanda ukuyihlanganisa nezinto ezikanje angazi noma mhlawumbe lento ibangwa ukuthi indlela abaphumelela ngayo inzima kunzima phela ukuphumelela akafuni futhi uphinde uyibone jonseleke emuva uyakubambisisa lokho asuke sekutholile angazi into engayingiyibuze leyo yabona abantu abasweleke mina ke ngiyakutshela ibona bake befuna ukufakisa abantu abangifakela imali mina abantu abangathathi intweni ngiyakutshela ke namhlanje umuntu okuthethe hey awuthi ngilinde umholo abantu abakanjalo mina so manje uyabona ukuthi ngizima kanjani nje yabona nje kuthiwa abantu ekuyibona laba aba-right ama-multimillion umsebenzi into yakho mfethu hamba kamnandi kanjani ngoba ngabe ngikwazi ukuthi ngenze nezinye izinto engifisa ukuzenza kodwa ngenxa yokuthi amandla nginawo ngicela hayi ngihudule inyawo ngithi okungenana ngenze khona lokho okulula ukuthi vele ngini-interview useyovela ke lo hlobo kodwa yazini uNkulunkulu one day uyobona uyosho mina usayi mnqobi ngathola mhlawumbe at least noma ileyo center ethi khuluma nabantu wena mina ngizokugcinela bona bebe right yabo nje at least sponsors kanjalo mfethu so le noma ileyo rehab ezothi hayi wena ngifunele abantu ngoba yazi abantu abafuna usizo wena oconnected nabo kalula yabo nje ukukhuluma nathi kanje it's like vele usofarisha lona usizo nje mfethu mina ngendlela engiyibona ngayo nane platform ngithi iyakwazi ukuthi umuntu esekhulumile la bevela abantu abazothena awuthi ngizama ukusiza yayibona into njengaleyo mina ilona size enginalo ukuthatha umuntu ngimlethe emehlweni abantu then after that abantu ke abadecideayo yabo njengakuthole leso sponsor nje noma i-rehab eyodwa nje ezothi hayi professor sikhulumele thina nabantu abaserious ngokwempilo usinikeze bona thina sobe siskipha something singinike yabo mhlawumbe lapha ekhambeni kwesikhathi ungagcina usonendawo yakho nawo akasethemba ukuthi imvelo inendlela yayo yokwenza izinto kodwa is reason njoba kwenzeka kanje why mfethu ama-truck ungahlangani nawo kodwa wavele wafuna ukulekelela abakhona umeli South Africa kahle represent South Africa serious mfethu yazi mfethu omunye umuntu engi-understand mina ngibuka ngesinye isithombe mfethu inkulu indimo idlala
indima oyidlalayo mfethu uNkulunkulu unendlela yakhe yokwenza izinto inkulu bra wami indima unendlela yakhe yokwenza izinto inkulu indima oyidlalayo isitaka hlahla uNkulunkulu isitaka hayi ayidlala eDurban almost South Africa ngoba awugijimisa ukuthi wena usuka kephi ngingakhuluma nawe ungasiza umuntu mhlambe wale eTanzania yawo inqwaba abantu yabona nalomjida waseTanzania lo uyena othandana nalengane lo lapha ya ngibhizi manje ngifunela yena rehab and ngifuna irehab ezokwazi ukunderstand ukuthi ayingabuki ngokuthi lo muntu waseTanzania noma ungwaphi irehab ezokwazi ukuthi ibuke ukuthi okay nangu umuntu lethe unenkinga yezidakamizwa ufisa ukuphuma kuzona angisacalculate ukuthi umuntu uphuma phi it's all about ukuthi kugcineni lo oyedwa sizakalayo kukhulu mfowethu kunokuthi kuthiwa kusizakala umuntu ayake sibingelele mfoka baba nina bendlondle nophapha ekhanda kamenzi ndaba kawulalele lo muntu omemezayo omemeza ngathi uyakhala uyalela uthi igula lika Jamal lichithekile lichithwa ingqola endala yakithi kwamalandela awu bafowethu lona obingelela mina nguprofessor ngimokamkhize ngidabuka phansi kwanongoma esigodini sakabheka umthetho lezi idakwa ziyahlupha lezi ezincika la ngelinye ilanga ngeke ngiphume ngishamuntu ngekhulu impamvu ngiphinde ngibuye uyizidlalela la ngapha uyizidlalela la qhubeka bexa thawulento dephuma ishawuku lepaka thawulento dephuma ishawuku lepama yangakhulu ngiphinde ngibuye uyahambela futhi so siyabingelela enhla nasezantsi nginqoka nongoma esigodini sakabheka umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi mangabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu leyo ibukelayo iHow I Ended Up in Drugs okuhlelo olungaphansi kwesitebele iMp TV1 okuyingozi lapho khona sosilanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bona bawela kanjani ezidakamizweni nezinkinga ababhekene nazo ngaphansi kwezidakamizwa lokho suke sikwenza malungana nokufuna ukubhula umlilo lapho ungakafiki khona sifuna bangakangena ezidakamizweni bengagcini nabo bengenile sizama manje ukukhatha ichain lokuthi siyabakhipha ngapha bayangena ngapha ngemuva siyabakhipha ngapha bayangena ngapha ngemuva ngoba siyalungisa ngapha kuyonakala ngapha sifuna ukuzama ukuthi ke manje siuvale manje umnyango ongena sizama ukukhipha laba abangaphakathi ukuze mhlawumbe kuzogcina kungasalanga umuntu ngaphakathi sovala umnyango ongena sivule ukuphuma sivale ongena iyona indlela le ukuthi silande bona abafowethu ube yibona abazoyikhulumela betshelene nanqokuthi hayi mina ke ngangena kanje futhi nazi inkinga ngiyabhekana nazo lensizo oyibonayo awumnqobe madoda umfoka Gumede besikade sinaye ohlelweni olodlula ukuthi angisayikhumbula episode amaningi le but this is part 2 i-episode eyandulela le yakhe futhi umnqobi siyacela ke usubscribe cindezela ibheli usiyoshaya no like but abantu abayilike bafetha ama episode ami ukuze bezokwazi ukuthi YouTube wa recommend ukuze ubonwe abantu abaningi drop i comment khulumela ukukhulumayo ukwazi ukuthi usincenge namhlanje sizoqhubeka la esigcine khona izolo umnqobi awuqale ubabingeleleke uzethula ukuthi ubani ngaphambi kokuba sibambe ngesandla sibawelisa umgaqo mina umnqobi wakagumede ngokuhlala ngaM kaMashu dabuka kaMaphumulo kwangoni uyazi kwangoni kwangoni semvoti mina so kwangoni nje ngisamncane yabo emqondweni nami ayinetsizwe ngizaziyo lapha na kwamaphumulo kakhulu eyinetsizwe ngizaziyo amaphumulo hayi abafana insizwa hayi insizwa zangempela phela kudabuka insizwa awunetsizwa amaphumulo tshelwa mina ngifosi le ntshela kunetsizwa ngempela kwamaphumulo mfethu engazana nazo ngeke ngihambe ngiye khona kwamaphumulo makuthi mhlawumbe nginemcimba bayibekile bangibiza bengimeme ngiye khona nje ngifikile nami ufike uyibonela ukuthi sinje la Nhloniphi idla lubi indubi iseduze nhloniphi iseduze nje eqondene yonke into eqondile izolo sigcine angazi ukuthi uzoyiqala phi uzosiqala lapho khona uya kuyiPakistan ungena undiza eTexini yona into ehlekisa abantu kakhulu leyo ukuthi wangena undiza ekhumbini nihamba niya kuyiPakistan so ukuthi kancane ubuyele emuva kancane kuze uya kube lula mfethu njengamanje senivalelwe ke lapha niyaphuma niya kuyiPakistan awuyiqhubeka phela ikoba njengoba sibabili no-accuse wami kunzima ukuthi kuthathwe yena yini ngendlela aselimele ngayo mfethu yabo ngangisashaye kancane mina okay bengishintshe ingubo lezi engangiyigqokile ngathi ngiphuma eminyango ngishawe ilanga mfethu
sathi ngithi ngithamela ilanga professor angezwa ngento hayibo ce etheksini siyahamba wena yeah sambe size la eThekwini fresh ilikhomba iPakistan tatla leyo sifice lona fike ngitshele la ndoda ayashisa insimbi alibona ukuthi umayoyona yaxake lo yashisa insimbi uthini lo kade mina ngithi don't make me like a stupid my friend ngiyazi abantu engihamba nabo bayalinqamula iphusi sifuna ilaptop esidayisizona einsukwini la laptop esakudayisela hey my man kuthiwa indoda uzondiza wena la uzondiza buyise laptop ngayizithithi futhi ayikhiphi laptop singena etheksini kamna etheksini akumnandi ungena yazi kungcono ukuphuma yabo nje mengikhuluma ngongena etheksini vele ibuye leza inhlungu vese ngoba ngangena ngidize etheksini from la kwi-sliding door mhlawumbe nge-back seat okanye ngizobuye e-back seat ngibuye la ngaphambili ngoba mhlawumbe ngizothi ngene e-back seat nawo ngumuntu uhleli la ngithatha ngena ubuyela ngala ishobile professor ishobile okay siyabuya elokishini kamnandi ngiyaphuma etheksini ngena endlini ngento so room lo sifase ukona la ngingena futhi kuleni room yesibili ngento ubuyele embedeni wami wensimbi la faswa ngentambo futhi la yazi kuhlala isikhathi ngiyazumeka ngiyalala bavele ngiyazi ukuthi vele kuphelile ngami yanga ngisengitshelile professor ukuthi ngizofa sitafazile urongo umuntu esimsukelile kodwa hayi ngiyazi uNkulunkulu ukhona ngiyalala la ngiyazi ngiyezwa kuyakhulunywa la eminyango bathi beze bephumele eminyango bekhuluma duma itext showcase umnikazi wezinto uyahamba yeah wayekhona naye la wayekhona ifro yakhe ikhona ingane umfana ikhona mhlawumbe no 3 years mangisakhumbula kahle yayibuka yonke lento professor ingane icabanga umfazi lapho ukuhlaza uyena uhlanya ukudlula indoda umfazi uyena uhlanya ukudlula indoda ngiyayeza itext yaphuma la kamnandi besale abanye ababesigadile yazi njengoba ngithi ngasengizumeka nganele ngezwa otho yedwa ngiyabuya ngisayogeza la ingqondo bungeke ukuthi uzusala lo yedwa bazohamba bobabili mhlawumbe ngawudrayisa u30 minutes ngizenza umuntu olele uvula amehlo mengithi ngibuke ewindini sekuthule eminyango akukhulumi umuntu ayingeke shothi sebehambile yabona professor njengoba ngiboshelela empeteni intambo kagesi ezandleni intambo kagesi enyaweni mfethu is like iyangitraina mfethu ngiyakhathana ukubona uma ufaka idrip sothi idrip singimunca igazi ukuthi ukhathala kanjani khombisana ukuthi siyenza into errong yabo ngendlela ovela ukhathale ngayo ngangikuleso simo yazi ngithi ngiyazama ukuyidonsa intambo ezandleni ingibamba mo kodwa ngithi ongcono ngicamele inqamuka izandla zami ngeke ngifuna ukusuka la mina ngidonse professor iqhume wanele waqhuma leyo kodwa ayingayingena leningi ngene enyaweni yazi ngathi ngisuka empeteni uzubona ukuthi ngendlela engathi ngikhathele ngayo umuntu ubeye ngayo ngivele ngiwaphansi yazi anginaki umuntu esifasweni naye la ngewindini ufike ewindini ngidlalisa ipedlakati ngidlalisa ipedlakati yaphuma ipedlakati ngivula iwindi shawe lo moya wasemnyango as a professor fethu ngifikelwe inyembezi athi ngiqeda ulivula iwindi mengithi ngiyaphenduka setholo accuse seshonile awemanga uzokwenza njalo ngakholwa ngibuyele kuyena accuse ayuthuli lelo ubheke phansi njengoba usulela ubheke phansi professor is like ifethu usephalazile la phansi igazi liphuma ngamakhala lihlangene namagwebu ubomvu la phansi lento mfethu uselele kuyona ngobuso njengoba ethula yazi ingqondo nami ngivele ngingazi ukuthi ngezinjani ngiphume ngewindi buyelwe ngama-blocks ngiye ngemuva ngijombe kuyihlathi ngemuva kunamathekeni umuzi wesibili lo moqala ebridgini
ufike ube umuzi wokuqala kube umuzi wesibili kube isekhaya njengoba ngijomba ngiya kuleli side la lo muzi wokuqala ngoba vele ihlathi mase kuba umhosha yabo leyo nawo amantombazana la kulo muzi wokuqala vele ngikhule engizwana nawo sibhema nayo insango yabo ahleli la ezwa ngento professor Z methe yaphenduka ngilele phansi sekuphela manje nginengozi la ekhanda iyona yabo le yangozi le yani le ngayithola bengifaya eTexini bengibamba ngoba ngashaya ngebarrel uze ngene eTexini yabo le ngozi la ngathi yona leqeda amandla ziphansi ikhala amantombazana hayi boy bomnqobi kwenze njani ekusume ngibaleke ngene emhosheni ngiyophuma phi ngifuna ukuphumela kule side la ka L M no L ihlukaniswe ibridge ngisuka ka M ngifuna ukuyophumela ka L yini khona la ebesihlala khona sidlela khona le mali le umjida walapho uma wakhe elokishini unemize u2 uhlala ka F uma wakhe lo 4 room lo uhlala lo fethu lo esibhema naye wonke uyidleke kahle kahle sokucasha lo 4 room hlala lapho udlela le mali khona la tokuqala yafika emqondweni wami ngibaleke usenze igama la lomjida walo 4 room ngiyakusenza mengifika endlini nangu usenza ungena nezicapha hayibo umnqobi kwenze njani ngizwile ukuthi kuthange nibanjiwe 3 days professor njengoba dehleli la kulezi banivalela for 3 days 3 days sifesicathulo la kwenzeka noma yini yabo nangu lo fethi ngiyamfica umnqobi kwenze njani ufithi hayibo ngithi senzo uthapho igama lakhe ngithi uthapho ziphi ngithi senzo makhelwane wasekhaya akukho umuntu hamba uyongena khona mfethu emjondolo ngimshiye lapho lo fethi angazi noma ufeleni ngoba ngangakholwa ngizeneze ngamshiya ngimbona ukuthi uthule kodwa lo fethi ngafike nje ngasho kanjani angazi noma ufeleni ahambe lo fethi lo ngilale la endlini yakhe shodo fethi abone ngempela ukuthi okay akho umuntu la angena afike emilunguze wendini la ngitsakaze khona nangu lo fethi ulela ubheke phansi uthule naye ngihlakanipha kwakhe avele aphume ahambe ongena ekhaya mefika ekhaya nali oledi makamnqobi sengimtholile umnqobi bala ngamakhelwane bavalelwe nomngane wakhe kodwa umnqobi uright umngane wakhe useshonile kanye oledi kodwa umnqobi ungenzani mfana wami okay kufonelwa amaphoyisa la abazi laba bahambile bonke abazi bamshaya washona kufonelwa amaphoyisa la oledi singahambi isikhathi sithena afika amaphoyisa vele afike ezogcwala lapha namaphoyisa should laba bawu2 abala ngasekhaya labade besele besikadini ade bekhuluma indaba yokuhamba beyogeza bebethi bayabuya hayibo ziphi la amaphoyisa athe hayi akusangeneki beshaya uzulane nabo beba abantu ababukayo akekho vele owazi ukuthi bahlangene nale kidnap uprofessor yabo bazenza msulo la elokishini kanti bayazibona izinto abazenzayo fonela amaphoyisa la ayithulale nangampela isidumbu lapho abuye lo fethu lo azongitshela mnqobi fethu ushonile lo fethu lo ngishiye nje kanje obani hayi ngimtshela amagama abantu ade be khona usibanibane nosibanibane omunye usibanibane wabo uyena nje ubeqinisa ubeqinisa yabo lanto okay fethu utshela kanjani oledi la lo fethu lo uma mengimbona ngizoqala nje ngithini kuyena ngoba phela nawe bengingaba yiwena ofayo lapho professor njoba ngisho sinedemoni le ungaphakathi lokho fethu is like ngihlalele la mfethu ngilindele noma yini ukuthi basangangena labantu laba bezoqeda mina ngoba ngofakazi angazi ngihlalele mfethu for no reason oledi kufonela itsami elincane ngilibele ngizwa abafethu kuthiwa ngiyafunakala imoto emaruni ngitsho sibona labantu until ngize ngithola umuntu ongichazela nje kahle ukuthi hayi usibani okufunayo nangampela uma athathe ingubo zami zokushintsha ayifake lo kuyona imoto beze la ka bezongibheka same time oledi lihlaza mnqobi ngamaphumulo bazobulala abantu la angina choice ngendlela engimhlonipha ngayo ma angikwazi ukuthi cha kuyena wena usafuna ukuhlala wenzeni lelife limnyama le demoni professor lingididisayo uhambe kwamaphumulo
angifuni ukuya khona mfethu sinedemoni bra wami lento uyazi mfethu ungcono mfethu ingabe mfethu uphuma kuyona mhlawumbe bese wonga mfethu yabo usuwaba right fresh njengoba u right ngabe uyangi-understanda vele into engizama ukisho mfethu ya angazi liphi igama engalisebenzisa ukuze mfethu uyi-understand ukuthi lento eyongi kanjani mfethu wenza mfethu mfethu bra wami kodwa mfethu ngokuthi mfethu naleli demoni elikuyona mfethu leyanto buwa ngiyafunga khona inkinga ekhona kulento why ingaphumeki kanje why mfethu ubheme mfethu 10 years uphume uphinde ubuyele futhi why mfethu kwenzeka kanjena mfethu strong mfethu yabo nje ngiyojabula kube khona umzali ongayi-understanda mfethu especially uma mfethu aka-understand mfethu is like mfethu njengoba ade ngisho sesihogweni semhlabeni mfethu kunzima mfethu kunzima ngiyazi mina ngihambile ama-rehab ngiboshwa ngenze konke kodwa still namhlanje I'm still one of them yabo wavuma ukuhamba ngahamba ngangeke nginqaba kodwa just angihlalanga ngisho isikhathi esitheni ngakusasa ngibuyelana ubuya ngani manje ngibuya ngemali ngitshela intombi endala emafamu ngeke mina ngiyashona la hayi ukuthi ngithi ngiyashona mhlawumbe iy'nhlungu lezi ezingishayayo dumi i-arrost ekhanda ngiqalekile izwa mfethu ukuthi ngincamela ukuya egodini ngenxa yento encane kanje buka mfethu ukuthi sinedemoni phakathi lento mfethu why mfethu ngisacrifice impilo yami professor ngenxa yokuthi ngifuna ukuzobhema kodwa kuyenzeka lokhu kwenziwa yini leli demoni mfethu ngibuyele lokushini kufanele ngicashele umala kufanele ngicashele legweko nali icala la limi kanje mangalo ufuna wazi ingane yakhe ifika kanjani buka professor labantu ngendlela abasengayo i-owner ningazwa lezi zinto esayithatha ilabantu ababulala lo mfethu epolice station nawo amaphara antshontshile kanje sawabamba ngokuthi elilodwa lawo lelo phara belinesibhamu umngani walo wayifuna lesi sibhamu uyena wafika waqaqa oyedwa wabo wacindezela lo waze washona ngenxa yokuthi isibhamu sakhe wayisazi ukuthi sikephi buka professor icala selibuye Lagcina kanjani u-accuse wami mina sintshontshile naye sayidla imali yaphela sikephi isidingo sokuthi ngimbulale ngifunani yabo mjida lo engamtshela professor ngathi lo waforum engamtshela ukuthi akagijime amakhelwane asekhaya mjondolo kunomfethu kanje yazi leyo meta yaphenduka kwayimeta yakhe sekuthiwa uyena wafika waqaqa mina wabulala lo mjida buka ufaka ingane yabantu esikhelemini ngokuthi ngithi ayihambe yobuka laphana sengisahleli la mfethu kumnandi hleli naye lo mjida lo ayibo namaphoyisa anginacala mhlawumbe amaphoyisa azofuna mina mayelana nokuthi ngivule icala angingabaleki bra wami lana ukhulekile fresh akanacala hayi bo professor kuzoboshwa thina mina ngo-accuse wakhe lo ubulale lo mfethu ngenxa yesibhamu yabo professor selisitshela leli phoyisa ukuthi niyaboshwa kanje iyodwa into engayibuzi kanjani ngiboshwa mina ngenzeni ngiboshelwe icala lemeda ukuthi ngishayiwe imini bekuthiwa ngitshontshile sekuboshelwe imeda futhi hayi ngeke umseshi wakona professor ukhokheliwe wayesekhokheliwe ukhokheliwe akasikhethi nje indaba lesi sitolo ukuthi kanje kwenzeke kanje hayi umngento eyodwa nizoskipha nina lesi sibhameni bulalane Nelson professor lapha abadlali abaseshi balapha uthi ungene ngento uyobhampa odongweni lapha uthi ubuye uquleka kanje strishwa same time salunqunu kuthiwa hotpipe donsa igloves lawa amhlophe asesibhedlela ulibuye lela gloves lincane kanjani uyoliqoka ekhanda bakushupha
ukabili umoya uyawufaka mawufaka usaphuma mawukhipha awusadonseki hayi noma uyisiqhaqha kanjani uyabhosha lapha ngiyalazi ngisho professor ngitshela mina wayibona umsebenzi ukuthi ngiyam-overpower ngoba sengitshelile ukuthi ayifaki uma ukuthi ngiyafa ngife kodwa ngeke ngiboshelwe imeda wayivele ethatha intambo le yembuzi angifase ngayo ezandleni angifase iy'nyawo ayihlanganise lapho ngilele phansi uzothatha isihlalo njengoba isihlalo sinemlenze ewu-4 lo wodwa umlenze uzongena phakathi kwezandla yabo ehlale kusona isihlalo umngakanani lapho umuntu wakhona usho ngomkhaba omngaka adonse iy'gloves professor alifuthe uzolivula kanje alifake ekhanda kumina ngitshela ukuthi lapho ikuphi yini into engingayenza ngifaswe ngentambo izandla ney'nyawo ufake isihlalo phakathi kwezandla zami insimbi ilale isihlalo ngilele phansi uhleli kusona isihlalo kodwa ngikutshela ukuthi mfethu angazi amandla ngangiwathathaphi professor ngangimchitha wayesimethi yalifaka ngingene phansi kwesihlalo ngiphakame naso professor ngimshaye phansi baselwe leyo nto ukuthi ngiyamlwisa yazi kusesanjalo wangena omunye umseshi useyitime nje ubona ukuthi awusiyaqala uyagugu nempunga wambiza ngesibongo wathi yabona into yenzayo i-obvious lento isobala izobuya ngawe kathi what umseshi utshela omunye kanjalo uya ngeqiniso professor uyasho ukuthi labafana kade bekhuluma uyalazi iqiniso lo yabona into akayishoyo ilona qiniso leli abantu ababulala lo fethu kanje nampa bakhona la yazi wangiyeka umseshi kangisengimdabule ngisho ibhlukwe ishirt liqhumike nopho ngendlela engangimlisa ngayo ngifasiwe ngimlwisa ngivele nje ngingene phansi kwasihlalo siphakamisa asho phansi kodwa lela time lamtshela kanje lathi lento uyobuya wena uzobe u-accuse walaba abahleli la ngoba nampa ababulali ngeke ngithi bona abaziyo ngiyabatshela nini nambulala wavele wabona lo mseshi ukuthi iqinisele bafu izobuya ngami lento ubayeke lapho nina ngosikhosini samaphara sithathwa notice ngena la emotweni fakwe emotweni la usathu ukhokha umoya eyibonakho ngidedele ziyafika la estopini ehlani nina la professor lelo cala libophanga umuntu njengoba kwenzeka kanje kukhishwa thina ngithi police station kwenzela ukuthi singaboni ukuthi laba bayadedelwa ngoba mina ngikhuluma ngikufihli ngiyasho ukuthi nampa abantu abasala nangu sibanibane nosibanibane uyena abambulala ufethu njengoba babefuna kahle kahle babehlosa ukusibulala sobabili lelo cala kodwa libophanga umuntu yena sinawana ngathathwa notice la sakhokha umoya la bafethu balibele besho bethi yakufuna umalo fethu yini bafethu ufuna ukukhuluma nawe ufuna uthi nje mnqoba into eyongikhulula emoyeni ukuthi ungitshele ingane yami yashona kanjani phela yazi ngathi ngisahamba ngithi ngiyakubo lo fethu lo ngihlangana nentombi yakhe professor intombi yakhe imithi bra wami yangizwela leyo nto fethu imithi thekeni yakhe yangibuza into eyodwa yathi unjani ngathi ngisaphila wena umnqobi kanele ngathi professor yakhihla isilile ingane yabantu shawa amahloni qhubeke ngiyeka lo fethu lo ngafike ngekho uma wakhe kuze kube namhlanje professor mhlambe i-answer iyona ayizwayo mfethu le ngiyishoyo manje ngoba ngaze ngakhuluma naye lapha ngwami ngibuka ngikudoja lokho yabo ngikudoja lokho ngoba ngithi ngalolu suku ngihlana nentombi yakhe ngathi ngiyafika lekhe oledi sona sibindi wawunaso sangalolo suku saphela leso sibindi mhlawumbe uzwa manje mina ngikhuluma ukuthi ingane yami yashona kanje yanje vele lemeda kuphela nje kanjalo icala layo mfethu aboshwa umuntu nje kwenzeka nje kanje hawu ngoba naliye phela le demoni lele ungala kuyangilandela ayi ngeke
bantu sebengibuka nje la elokishini sikumoya gcwala eThekwini ezami manje iowner leli lagcina liphelele iphike la ikhiji laqhubeka lahlala lapho hayi ebusuku ngalolo suku lo professor cha na sengikhohle yabo ngalolo suku ebusuku amaveni ama-hips hayi lawa manje ama-hips oqondile mhlampe 3-4 finisha yonke into yakhe la ebalekile yabo leyo nto ngaleyo ndlela hayi kungakenzeki kanjalo yazi amaphara ngasekhaya yenza njani ebusuku avele ayawushaya udanger box lomkhulu acishe ugesi cishe ugesi la estradeni qho bashaya la same thing lekhipha isidombo professor le laptop le isystem asitholanga into eyabuya kuphela ile laptop le amaphara ngasekhaya ntshontsha yona le laptop brabam yes ungangokuthi njengoba ithi brabam professor ngakusasa ekseni ngavuswa yibona bafike bangitshela mnqobi sesikususa kanjalo sicishe ugesi sashaya yona le bafethu kanjani lento nibe niyazi kade nesidumbu phakathi niphinde niyontshontsha yona futhi kodwa-ke nali efule wonga la nemi kanje siyabhema la kuba mnandi izwa kodwa njengoba bengena into engibatshela yona inesidumbu phakathi lento niphinde niyoyintshontsha kodwa nganele ngabona ihunga kwaphela konke lokho ngendlela ihunga libele ngishili nedemoni phakathi ngiyayeka indaba yaleso story siyabhema la kuba mnandi ebusuku njengoba ugesi babe ucishile fika lama-hips lawa qoqa yonke impahla yabo nje manje angazi njengoba sesisitande isikhathi ngila eThekwini ukuthi sekwaqasha abantu abangakanani emva kwakhe kodwa nje bekuwumuzi ongahlala abantu lwana umuntu ongekho umuntu okhiphela mhlawumbe cash awuthengisa umuzi wami lo yini kushona kwentombi endala beqala bebanga bodwa bewumndeni hey nayo kwayona inefela imnyama phakathi le awu uzofela manje lo mfana khona la mfethu yabo nje leyo nto mfethu sikufela lo mfana lo khona la so manje ngoba kuney'dubedube ezagcina zikususe ususuka nje impela elokishini yiziphi lezo ngabe yiziphi lesigabeni ngoba laba basebekufuna phansi bekufuna uthuli ibona phela labangani bakhe labo professor ngifuna ama-crescent yabo ama-crescent kamashu ka-M crescenta into engajwayelekile leyo yabo kodwa nje mfethu sengifuna abantu abaningi bama-tax okubi it's like banesithombe sami yabo angibazi mina ayikho into ebuhlungu njengofuna umuntu ongamazi phela ngithi iy'nkabi bashaya kanjalo uthi ukhuluma uxoxele umuntu la ukuthi ngifuna umuntu engingamazi kanje kanti uxoxela yena lowo muntu yabo ufuna abantu la engabazi wonke umuntu like elokishini wonke umuntu nje kulindela ukuthi awumnqobi simbalele iy'nsuku uma wakhe uyomthola efile la yomthola khona nami ngisithipha angazi yini angihlalanga ngani ngamaphumulo mhlawumbe ngabe ngi-right namhlanje yini eyangishaya njengoba ngike ngasho bra wami ukwenzela umzali mfethu apho sekufike ekutheneni kusuka kumina ngaphakathi ngangiyohlala wemnqobi uma ngathi ukhuluma nomuntu umfana nje osemakhaya umfana osesilokishini umfana osesilungweni osafundayo oqala ukufoma oqala ungalaleli abantu abadala umfana oseqala ukuhluma iziboya osezazi ukuthi uyindojiyana uyabona leso stage nje sengane ingane yentombazane engasazi umuntu esihamba iqanula izinqa esiyibona intombi ingasezukuzwa ngamuntu yona ingasezwa mshini ingasahloniphi umuntu isiqala ukwenza into ezibhemayo izilawula ingasezwa ngisho umzali ungathini kulowo muntu ungamiyala uthini amazwi nje akho ongawakhuluma engathiwa unikwe ithuba ukukhuluma nomuntu onjalo njengamanje yabo angeke ngisho ukuthi ngoba wena waselokishini ngizokhuluma nawe kanje ngoba wena wasesilungweni ngizokhuluma nawe kanje ngoba balizwe ulimi engilikhulumayo ngicabanga ukuthi bonke bengangi-understand kodwa yabo nje futhi kakhulukazi khona la kawonga professor ngeke ngimfihlele lowo muntu mfethu ungathinti
ungathesti asiyiqale lapha ngoba ngithi lento usuku usugraduate mawusuze ungene iqala lapha kogwaya abancane lento le ngifuna ukhulume nomuntu ofomayo ngoba ngithi ukufoma uyabona nje manje uqala lezi yazinto ezomlidela ukuthi egcine efike la sure yabona nje mfethu vele ngiyazi isikele emsakhona mfethu mina sakhula kakhulukazi nje esikoleni high school yabo uyibone ungeyilutho ungabhemi ayikho leyo nto buza mina ngufakazi mina yabo labantu bengabhemi professor ibona laba esibabuka ngathi sibayilimi esikoleni kodwa ngikutshothi namhlanje ibona bakwazi ukupha mina something ukuthi ngikwazi ukulala ngedleni imini engangisilimi awuhlakaniphile ngogwayi bra wami impendulo ibuya manje uhlakaniphile ngokubhema mfethu uhlakaniphile urice mongeke emadragsini awusile ngokubhema ngiyazi musa kuyona leyo nto usayiqala mfethu is like I'm the best hey you are not the best I will fuck all mfethu awuyilutho ngokubhema buza mina mfethu mningi iminyaka kuningi ngikwenzile kuningi engikubonile kodwa yaqala ngokubhema ugwayi ngitsho sengilayithile angilayithile kuthiwa ngilayithile ngaba ngikho la mhlawumbe ngihleli khona kuyimanje ngabe ngiyayisalutha ngabe ngiphambili mfethu yini ukuhlakanipha kwami kwasesikoleni ugwayi wona umnyango oyelenini engeneni kwenye into futhi ngiyazi usuqala kugwayi uyensangweni insangu ugcina ungasayizwa gacela kalula la kawunga njengoba kuthiwa yehuka umnyango wakhona usensangweni usensangweni umnyango wakhona uzungene nje kanjalo ungena indaba isuka ensangweni sengisho ukuthi wena osawubhema ugwayi zama ukuyeka vele ngiyazi mfethu uma ubhemile uright kwathi ubhema ugwayi noma ubhema insango noma yona ewonke is like umnqobo uyahlanya ekhanda umnqobo isikawoti baningi professor ubone emqondweni njengoba ngikhuluma kwemanje abasho njalo uthe bukande sisikawoti lesi uyasitakelwa lo yini uyihlanganaphi nama drug is fine mobona kanjalo mfethu kodwa one day mhlambe ngiyobe ngingasekho uyongikhumbula amazwi wami yini ngufakazi ufunda ngencwadini lokho angikubonanga kwi-laptop ngikwazi mina myself nina bendlondle nophapha ekhanda kamenzi ndaba awulalela lo muntu omemezayo omemeza ngathi uyakhala uyalila uthi igula likaJamal lichithekile le episode iclean ngendlela eyisimanga i-episode upart 1 uclean ngendlela eyisimanga if unabazali njengamanje ungumzali uyabuka le episode ayinanhlamba ayinakudayiswa ngomzimba ukhuluma into eqondile usitshela experience ngempilo yakhe siyacela nithathele ama episode o2 from part 1 to part 2 nikhombise izingane zenu uyibambe ngenkani uyibukise lama episode ama-episode anesifundo ngendlela eyisimanga ukuphela kohlelo lolu olulethela abantu isifundo njengoba kunjalo ngeke ngalethela abantu inyanga la ebizokhuluma ngezinto ze-spirituality njengoba esho unqoba ukuthi lento inedimoni okuyilona elikubuyisayo so uma ngakhona umuntu nje uyi-understanda ngaleyo ndlela onamandla ngaleyo ndlela it's spiritual ngeke ngaletha umfundiso futhi wakhuluma ngendaba ze-spiritual ngaletha umuntu oyinyanga wakhuluma into ze-spiritual umuntu uwumuntu inyama umuntu umphefumulo so uma beheke umphefumulo umuntu uyithole sesimeni sento ayingakaza azayicabanga so siyacela bafowethu izingane zenu mayiqaphele nani bazali qaphelani gadani ingane ibayiso enganeni yakho ingane ingayitholi isisenkingeni nawe ongasakwazi amanzi esengena endlini ezangaphekwe ekhanda ungasazi ukuthi nengane ukhulume nayo uthole uyazi ube umngane nayo zonke lezo zinto lezo so Nqobi ngifuna ukuyiforce lento angazi noma ingenzeka zikhona yini ezinye igameko oweke wabhekana nazo ongafisa futhi nazo ukuthi uyishare abantu ukuze sazi ukuthi singaba nawo part 3 noma ngesibe na ngoba iminingi iminyaka kulento kuningi ubonile uhambile udelile professor ngeke ngidlale ngawe bra wami yabo ngokwazi kwami ngokubona kwami bayokuthela bangazi Nqobi starring futhi la igama lakho phela uyanqoba yingakho anqoba ukufa na kule yandla professor
Ngingcwatshwe ngiphila mfethu. Ngingcwatshwe ngiphila mina. Professor ngisejele uma uyangcwaba ngala. Hayibo Ngcwaba umnqobi. Yaphuma ephepheni lonke isolezo ilanga obani priyameli wala kulinywa ngomnqobi. No, njengamanje already we have 40 minutes. Yabo njengoba ngithi ngi-starring mfethu. Hey, ungangiphike uma ngibuka ungijaji hayi ngeke lo uyahlanya ekhanda noma udawele ungayakhe. Ngifresh ungazothi angibhemi mfethu kodwa. Iyona into exaka abantu. Isele la mfethu. Na ukhiye ingqondo yakho mfethu njengoba umama mfethu ayihlezi ethi mnqobi ukuhlakanipha kwakhe esikoleni ukona ngane yami okwakwenza ukuthi ugcine ubhema ama-truck ingcono ngabe mhlambe wabe yisilima ngaba ukukho kulempilo okuyona mfethu ngimanje ngiphila mina futhi ke mnqobi sizobuya for part 3 uzosixoxela indaba yakho yokutholakala umuntu osengcwatshwayo ngapha ekhaya kwahlalwe emakhandleleni ngapha wena kodwa uyaphila njengamanje bafowethu uma ngabe uyamfuna upart 3 kaMnqobi futhi soba neseries yona into esengithanda ukuyenza nami iseries nje angazi bangiqamba kanjani ukuthi ngumnqobi kufanele kuthiwe usigameko lo ayibo ngiyasurvive ngubasted ngalapho ngiyasinda Mnqobi lalela Mnqobi umnqobi yabona igama liyamlandela umntwana uma kube kwakubiza ngosigamegeme wongeke uzukunqoba ukuphi usukunqobe kanjani uqinisile mfethu angayazi yabo wena yakhumbula izolo ngikutshele ngonombuso ukuthi unombuso wangikhumbuza ukuthi wena umnqobi phela njengoba ungikhumbuza nawe kahle umnqobi uchaza ukuthini ukunqoba sengiyayibona zonke lezi zinto mengibuyele emuva ingakho ngisurvive namhlanje ngoba ngumnqobi kahle umuntu owalokhu owakwetha lelo gama angithi phela mawethi ingane igama it's spiritual iyahamba lento ifike iyakhele kuye mina izinto engizenzayo sometimes izinto engizenza ezenziwa oprofessor bangempela kodwa mina nguprofessor ngegama mina nguprofessor epasini mina izisho enye into ukuthi lendodelene nobuhlaba kanomzulu mothi ukubuke labantu kuthiwa uprofessor lo ukuthi abantu kude ngala nokuthi ube udokotela usebe waba udokotela waba namaqhuzu anesurgery useshayela into yakhe eqondile unelab that's a professor mfethu angithi uyabona ngiyakukhubuza nawe igama lakho kahle yeah nina benhle nje nophapha ekhanda siyacela if ever ufuna umnqobi abuye for upart 3 bengisayichaza lento yami ema series njengoba ivele senginawo lento ukuthi uma umuntu ngikhulume naye ngafica ukuthi kunezinto ezisalayo sisuke sobuya no part 2 sizovele sishaya series ngempilo yakhe asixoxela singathatha ngisho iviki lonke as long as i-series yakho umuntu izolokhu abantu besayithokoze that is why ngithi aba drop ngaphansi yabo nje mfethu njengoba part 3 ade ngithi nje mfethu uNkulunkulu ngamandla akhe mfethu sekwenza ube right bra wami yeah bese vele nje straight sithola istudio sibe neprogram edlala kwi-TV yamnqobi hey professor ngigudi bra wami ngala and futhi sekuningi okwenzeke kumina leyo nto nje leyo episode edlala kwi-TV is like Mnqobi is life igama layo ngoba ubonile mfana ibhuku engaka engingalibhala mhlambe ngisuka kumnyaka wokuthi ngizalwa ngisuka ku1 ngiya ku10 elingaka ibhuku engalibhala from 10 years to 20 years ngiphinde ngibhale elinye elingaka from 20 years to 30 years ngiphinde ngibhale ingqumbe engaka leyo nto mengathiwa sidlala kwi-TV ingalast isikhathi singakanani so siyabona uSABC 1 ngawo wethu straight manje Mnqobi wena ke ufuna ukusizakala kanjani ngoba phela mina ngicabanga ukuthi unazo zonke impendulo ngoba uke wasebenza ngisho rehab yabo nje professor Fethu to be honest with you ngikhathele angibo Mnqobi mfethu hayi la emgaqweni kuphela hayi kumele unqobele lesisidakami lapha usunqobe kakhulu manje lapha ekhaya angibo Mnqobi phambi kwalindiwe uma wami phambi kwalindiwe ngibe umnqobi lo wayihleze etshela ukuthi ngiyoboyena angilahlekile yamothi angezwe amala ukhona angilahlekile ngidlala indima yokuba umnqobi ingakho ngila usempini kumele unqobe
hey mfethu, I'm proud of you bro, angikhumbuza igama lami mfethu. Ndibele ngithi kwafanele ngiqanje ukuthi ngiboSigameko. Yazi wangibuyisisa ngengqondo ukuthi hey kahle yazi mhlambe mfethu njengoba ngikule mpilo engikuyona kumele unqobe futhi ulandele igama lakho. Iyona answer leyo mfethu. Why mfethu sekwenzeka into engaka mfethu kodwa still ngisakubona ama-drug. Yazi yabuye network ngoba wenza ubumnqobi. Kumele unqobe njengamanje. Mina ngoprofessor ngiyamkhiza ngidabuka phansi isikhathi siphelile vele u45 njengamanje sizobuya no part 3 if ufuna upart 3 dropa ngaphansi uthi sicela upart 3 ezoqhubeka nendaba yokungcwatshwa kwakhe ephila betshela ukuthi useshonile. Abangayijoin membership usiyacela bejoin membership ukuthi uzokwazi ukuthi sisize. Mina njengoprofessor sengincenga